mah, wan Indian. Kanu kani, Kani kalak bos. halak. Betul pan, Kani nyulang. nyolang, Hoi. melak, donlok, Em. samlapan, Samla teladan bos. ladan, medan kali, Em. dan ra, Dan bos. sim. Sakhen gini kali berarti bat sasim no imai kowe. Siapa bos? Bikin kanap kan siapa? Siapa? Kulisun bos. Tang ba. Medi bani lam kai ta cik smalak si sonde. Skau, Siapa bos? Nganyalam malah kasih sendiri kecik. dalam kai sing besak manga. Depan! Sim. Di kopi. Siapa bos? Oh kulisun mah. Kulih bos mah. Halus guys, saya sen paca kanu kasaner jong usat arek temta usat arek udon hano pitip udon hang nui hapot rani motor tru baliu bat kanu karani motor tru baliu kadon ro hacan jong kanui kalat nong kriam tena kabenta jong pisia ki buah yung buah siam bat ki paralok ki parajor ki bukwa bun sim ya kino ki cat kalimo lana pikwa ki burim nale ki butmai lane pikwa ro bun exchange sawan hang nu hapot tru baliu te perlok lada pim ngokot bor bun sim daki kali ki butmai ro handrai wat dudu jikermian nalor kata pila bun sim dakinu ki kali ki budang ya tang si peun lane arpau kilometer kilong ki budang temai hui bat pinyo ro ya kador kabubit kabubiang tip top ko buayung buasiam sakaweng kwa bun ai example ya puimo let say pin sim daka kali kabut temai pinya tang si sniam arsniam pin sngongi sngo kadang no pikwa bun dei te kador jong katau ka kali kabut temai kan hirbha telada pisim pat daka kali kaburim let say pin sumar bha pin rui bha lada pikwa bun dei ro pin sadai kam tam ya katau kador kabu piti ro pidang la cu bat saya kapisah kebutam tebam ui bang panai puti usat arak kamnoi tena kabeta ka insuran pat lada pisim ya ki kali ki butmai ya ka insuran pihak bunle be ya ka fast party license te hang no po tru value kin aya ka fast party tang kisniam bat ka bai insuran ro kalong ka buduna si bo hang no po tru value ang buayong pasiam ndai respoi bu ang bo kadon tak ka Maruti Suzuki company ki don si bon chat spoi ki company kum ki Hyundai ki Mahindra bat ki we pat ki chat lada pikwa bun sim ya ki no ki chat kali sawan hang bat lada pikwa pila robun yo ya kicat kali ki budang mut mai ki bu ai si bon bahaya kita ki features lane kita ki future na kam tau kum ki power window ki AC lane ki blower kam tam lay isen roof knang bu kacik ong pui kan yo bun mut cacrong bat yo ra ya ki tui kum tau ha ani kim palat kakali bon palat kali tel jin liat ait poinga te perlok lada piwan bun sim ya ki kali nanu na po true value bat pila ro bun sek ya ka historikat ba pimon pila bun sek ya ka condition jong ka kalimo kum ba pikwa kum tahui kan long bat perlok hapo jong kanui ka true value om dai rabu ong bukin sudai kelumar swa bukin dai ya kino ki kali ki lada sek bat penbit penbiang bah tip top bat om dai ro tang kata kin ai ro ya pui ya kata ka warranty te perlok pe kum konoi ke Hyundai Ion ar hajar khat pra ka kilometer kadang lay tang khat saw hajar kilometer bat kador pat kalong ar lak saw pausan telada pikwa bun lia dakalun pila bun aya ka down payment ha kador ka burit bat kasur ro kamdaira ka buhe hadu kata kadai ka bodang biang bahana ka benta ka ong pui telada pikwa bun exchange ya ki kali ong pui ki burim pila bun wara hangnoi bat sa cimpat dakawai pet pioi ang usad arek mania setiap dang suan hang nui ai pisah te menta ka kali layo ora muslim ra kum muslim ki kali thamai te menta usad arek ton lek no sepoi malik te menta ngala lek te sawan sepoi sayawan simpat dak kiwe pat kicat kalima ngatala lek sa
li jen keliat dena kebentak kijing tip kibu company pila bun kor hakinu kinembar kibung labu hadan jong kanu kaberna tetang kum tahu. Thank you so much, very much. Mwah.